Okay, what's up guys? What's up? I'm here with my couples ke ngoku. So, hi Tony. Hello. Njani? Right na. So nami right. Into ezakwenzeka Thimoko. Ungabizi igama lakho. Yabo, awuvumelekanga lo nto because afune umazi bani mina ba. Seta. Yeah. Renta. No. Now nditrenta ya. Ungabizi igama lakho mkhulu yabo. Sure. So ngiqala lapha kuwe Jani. Like iziphi types zakho? Yeah. Types bethu. Types amathizi ngitrend mana choose yabo. Ngano trend. Nto siphathe kahle. Ngiziphatha kahle. Omhlene. Yeah. Sure. Skin color kanye umtsiphe wash. Yeah, it's about but yabe right yabo. So kutwa process mphi type yakho na Type yami ngimuntu right omhle. Otrend cool. color Coffee color. Okay. I think phethe yena ke so right ngibambi like apha 5 minutes uthethe na mhlawumbe nazana nosisi So yabo ngolo pecela ukuthi zakusebenzisela yena angifuna ukwakika nawe angifuna ukubona lonke ilizwe nawe and then ngicela ukuba igama lakho. Kamala. Yeah, uzingcola yebo. Abetano sho. Nami unabile chomi yabo. Sala life otherwise yabo. But nikubona mana yabo. Bese nikubona yabo. But since kunjena ke lawe yabo. Yeah. Kini sala phela chomi. Phi? What? Oh, sure. Anavuka kwazi labo. Okay, mind must pass. Yes, no call it. Yes, no problem. Yeah. Anabuza, siya kumbuza labo. Izobonakala nje. Izobonakala. Yebo. Jaba izobonakala labo. Exoshene. Oh, sure, cool labo. Yakufa. Yeah, nine. Ngase nikubona. Qaka since sikubemeko. Cool nje. Kukustimali. Relax. Sure. Avatar nomás. Sure. Bye kapita. Ay, so mkhulu so. Yo, so funa uhamba. So funa uhamba. So uhamba njani like yancokola like uqhuba right. Yeah, I'm not khona la ehlobo ngibona ngale. So okay, so nizabonana ke so siqale sikhulise yena okanye nikhule noyi2. Ukhulule nacho mama. Xa khule yena. Ladies first kalocho mama. Yeah, ladies. Relax. Okay, so. Hayi ngizakhulula. Okay, you. So, don't facing camera, bro, like doing that. So, kulula. Yeah. Okay, kulula ta. Yeah, now the bunch of me, tufuni kufika. Mzani yena ta. Yeah, bro. Njani? Right. Majola naye. Hayi ba. Yavumela ngijela phansi. But what bakavuma uzojola? Akho ngakho ta. Come right, mpaba out of 10. Mjongo sis. Mpaba 7, okay, good. Sisiwe na umfana umbone kunjani? Alright nje mbucho. Right. So mphabano out of 10. 5. 5. Okay, yeah. Ungajola naye. 1.
Buthe for umuntu okhupha ikhala nje nawo. Why? Akaxakekanga urayithi but anojola naye. So uyajola wena. Ndiyajola naye. So yena akajoli ke so ukhangela umuntu ojola. Awumind ubana abafana bayi-2 kwifield. Ungatsho isithemba ndisisebenzi. You don't have any. Okay, so akho way you lose some, you win some. Otherwise, bra, sabe ukhangelela omnye yabo. Awuncedi. Bona njalo RC.